Bok ekipa i dobrodošli na još jedan vlog, na još jedan video u kojem vam budem pokazal kako spojiti i kako složiti boost čukicu, takozvanu po žargonu, ili ti onu malu boost uricu, pokazivač boosta na turbomotore. Točnije, ja budem slagal na svoju Cupru, znači EA888 generacija 3 motora 1.8 turbo, vrijedi za 2.0 turbo. Slični princip je za sve turbomotore. Znači, pokazal vam budem kako ju spojiti, kako ju instalirati, kako ju spojiti na boost, to jest na vakuum, da vam ona točno pokazuje i tak dalje. Zaka je uopće tu uricu spajati i zaka ju stavljati, znači ja osobno ju stavljam iz dva razloga. Prvi razlog je taj da se vidim kak mi auto boosta, znači kak mi raspoređuje boost, da imam znači da mogu voditi brigu o tom boostu za vrijeme utrke, a druga stvar je da si popunim ovu tu ružnu rupu koju imam od kad sam kupil auto. Znači tu budemo ugradili umjesto te ventilacije koju vidite kakva je nikakva, boost čukicu. Za ugradnju nam treba, znači morate si pripremiti neki adapter ili nešto gdje bude ta boost čukica došla. Ovo je 3D isprintani adapter koji točno paše u moju ventilaciju i u njega dolazi čukica. Zatim trebate boost čukicu, normalno. Trebate znači neki voltmetar sa kojim budete mogli izmjeriti napone, jer morate normalno spojiti nekakvu struju na boost čukicu. Trebaju vam žice, treba vam vakuum crijevo da ga speljate od znači dijela di imate boost, znači di imate aktualan turbo boost do čukice, jer je ona mehanička. Treba vam za ovaj motor, preporučam boost tap. Mi imamo od Alpha Competitiona, znači to vam izgleda ovak. Znači kaj to točno je? To vam je adapter koji se spaja da bi bilo taj cijeli proces čim precizniji. Znači on vam se spaja tu dolazi ispod senzora pritiska zraka. Znači on dolazi točno ovak, senzor ide u njega i onda imamo van pipac na koji dolazi vakuum crijevo koje ide u čukicu, znači doznali budemo točno koliki je pritisak u usisnoj grani. I kaj nam još treba, kaj sam još tu stavil, da, i treba nam, volim uvijek radi sigurnosti na stalan plus staviti jedan osigurač od 5 ili 10 ampera, za ne daj Bože da se neke dogodi da pregori osigurač, a ne da se dogodi neke instalacije. Eto, sad kad smo prošli kroz to kaj imamo, kaj nam treba, kam ju bomo instalirali i tak dalje, ako vam se sviđa to kaj radim, nemojte zaboraviti stisnuti dole pretplati me, subscribe, stisnite zvono da ste ažurni kad izbacim neki novi video. Sljedeći video idemo na stazu, to jest danas je petak, a sutra negdje oko podne idem prvi put na stazu ove godine da vidim kako se Cupra ponaša, pa bude i vlog sa te staze. Uglavnom, eto, ako ste to obavili, lajkajte i ništa, idemo sa instalacijom. For real, let me know if I'm garbage. Hey, the doctor he told me I could not be fixed. My teacher they told me I would not be rich. One of them was right and one of them was wrong. You can guess which is which. Lost in this prison I built for myself. I've been wishing that someone would listen. From hell I arisen. The cell that I live in, the liquor and pills are just way too appealing. I am not willing or able to stop. Call up the cops, call up my mom. I got a problem. I am slipping. I think I need God. I'ma be sinning until I get caught in a paradox. I'm breaking out the box. Pair of Yeezys, you a pair of Crocs. Going till my face is tearing off like the anesthetic that been wearing off. First I got a little bit of head, then I got a little bit of bread, then I got a little bit of space that I go into my heart and the hard time to handle it went out to my head. I am a prodigy. I'm an anomaly. For all my problems I need a lobotomy. No one as hot as me. When I be rhyming, don't be to the side of me. People throw up at the thought of me. Really gotta pray for a better day. No one really give a damn what I gotta say. Lost up in this place, floating out of space. I think I really need you all to get up on my face. I'm going hard to the day I'm in Evo my ekipa, mali casket. update kaj sam napravil. Sve žice sam si od boost čukice produžil, doštukal, stavil termobužire, tako da ih mogu prepelati kroz auto. Znači, budite spremni kad budete s tim delali da ove žice serijske koje dolaze sa
sa čukicom su fakat katastrofa, znači onak krute su nikakve, ono baš ih je teško zalemiti i to. Znači sad smo doštukali kabla da ga ima puno, ovoga pa bomo si ga odrezali koliko bomo trebali. I kaj smo još napravili, našao sam, to jest da je najbolje prepelati žice na onu stranu auta, pa onda okolo do kutije s osiguračima, pa sam tu napravil unutra malu rupicu, ne znam da li ju budete vidjeli, kroz koju budemo to prepelali. I sad ovoga ide onaj teži dio, a to je moramo dopelati vakum crijevo do tut. Znači do same boost čukice iz motora. Motor baš nema nekakve rupe, koliko sam uspio pogledati, znači nemam baš neku rupu kud bi ja to mogao prepelati, tako da budem skinul ovoga brisače i ovu gore plastiku i probao bom tu najti neku rupu kud bomo to prepelali unutra ispod armature, to jest u auto. Pa ništa, evo, vidimo se za čak. Pair of Yeezys, you a pair of Crocs. Go until my face is tearing off like the anesthetic that been wearing off. First I got a little bit of head, then I got a little bit of bread, then I got a bit of respect that I go into my heart and the hard time to handle it went up to my head. I am a prodigy, I'm an anomaly. For all my problems I need a lobotomy. No one as hot as me when I be rhyming on beats to the side of me. People throw up at the thought of me, really gotta pray for a better day. No one really give a damn what I gotta say. Lost up in this place, floating out of space. I think I really need you all to get up on my face. I'm going hard to the day I'm in my casket. It's high res and JT on the track, yeah. Evo ekipa, mali update. Kaj smo napravili? Znači, prepelali smo vakum crijevo kroz neku postojeću rupu koja je bila nutra. Znači, tu nam je sad ono spremno za montažu. Dok smo s unutarnje strane, znači kroz onu rupicu koju sam vam pokazal kad smo zabušili, prepelali kable i dopelali znači tu vakum crijevo do čuke. To smo spojili, ne bomo još stavili unutra dok ne sprobamo da li radi. Sad su nam sve žice tu. Crijevo ide tu unutra, tu ga bomo izolirali ti ne bo niš smetalo. I sad se idemo igrati sa strujom. Znači, kaj je bitno? Bitno je da se boost čukica pravilno spoji. To jest da se spoji stalni plus stalna masa i žica za kontakt. Znači da svaki put kad upalimo auto se i sama čukica upali. Za to nam treba neki multimetar, voltmetar da bi mogli ispitati na kojim žicama imamo stalni plus, a na kojim žicama imamo kontakt. Pa idemo to sad napraviti. Evo ekipa, došli smo do dijela struje i dijela koje mi je bilo najteže poslikati, zato jer trebam ne jednu, ne dvije, nego 3 ruke. Uglavnom, o čemu se radi? Radi se o tome da dobro spojimo čukicu. To znači da moramo naći stalni plus i moramo naći kontakt žicu. Sad kaj to znači? To znači da stalni plus je uvijek pod naponom u autu. Kako ga najbolje naći? Ja imam već sad tu neke, ovo nemojte gledati, znači to su moji plusevi i kod sigurnosne sklopke kod osigurača. U slučaju da se nekaj dogodi na utrci da moram kompletnu struju isključiti iz auta, vi to ne budete imali, vi budete imali običnu kutiju s osiguračima. Znači, prvo, minus stavite bilo kam na auto da ste sigurni da je dobar minus, najbolje nekam na karoseriju od auta. I sa plusom ispitate. Znači, ako je auto ugašen, vidite tu nadam se da vidite, znači ako je auto ugašen i nema ključa u bravi, nema kontakta, ako je napon, znači kad pipnemo osigurač, evo vidite ko u ovom slučaju, znači da je to stalni plus. Sad, znači, stalni plus koji je na vurici, dobili budete uputstva, znači koji vam bude stalni plus, taj budete spojili na taj osigurač koji ima stalni plus. Jednostavno. Znači morate zvaditi van osigurača, motati žičicu oko njega, spelati oko njega, čak imate kupiti za osigurač iz kojeg ide žica i tak dalje. Znači tu ili od iza jednostavno nađete tu žicu i spojite na nju. Znači to je žica koju trebamo da bi spojili na čukicu stalni plus. Sad nam treba kontakt. Kaj znači kontakt? Kontakt nam znači da kad auto nema kontakta, da je ta žica mrtva, a kad je kontakt da je plus. Znači, evo, sad nemamo kontakta, ja to znam di mi je ta žica zato jer prek nje palim svjetla. Znači, vidite sad tu
da je 0,0. Znači nemamo struje, a kad damo kontakt, evo, znači struja je tu. Znači to je ta druga žica koju trebamo i sad još trebamo najti masu, a masu vam je jako lagano najti, praktički svaka žica vam ima masu, tako da nju spojite na bilo koju crnu žicu, prije si ju ispitajte da vidite da li je masa i to je u pravilu to. Ništa, idem to pospojiti pa se onda javim. Evo, malo je nezgodan kadar, ali ovo je bil jedini način da vam pokažem jer, velim, moram s dvije ruke raditi. Vidimo se. Think I'm going back to my old ways. You taking advantage like always. Your albums sound like my throwaways. Think that I'm trusting you, no way. Think I'm turning to a savage again. Hope I don't lose all my passion again. If I don't slip up, I'll be back in the same. Swear I think I should be packing the tank. Living this time behind the enemy lines. Think it'll never be fine. You think that you have in my heart and my loyalty, but you will never be mine. Better be lying, you out of your mind. You really wanna come step to the kid. Right now it really feel like I got nothing to lose, and I feel the pressure and shit. Climbed to the hole, still got my soul. Now I feel like I'm in the second abyss. Taking a toll, got longer to go. Praying to God that he letting me live. Don't make me hit the switch, I'm 50 this. I'm pissed shit, I'll pistol whip, then plead the fifth. Rollers and reload the clip, I'm so legit, talk shit, you can hold my insane in a membrane, I'm a sensei in a Bentley, feel like the Cambay. With Tumbo, you Dumbo, I came out of rubble from the struggle, never stumble. Evo ekipa, prvi dio smo riješili, pa čisto da vidite kako to izgleda. Normalno, nije to još finalno, još tu dolazi gore. Kad se to do kraja bude složilo, pa bude to ono top zglavalo. Ništa, idemo sad na drugi dio, a to je vakum. For real, let me know if I'm garbage. Hey, the doctor he told me I could not be fixed. My teacher they told me I would not be rich. One of them was right and one of them was wrong. You can guess which is which. Lost in this prison I built for myself. I've been wishing that someone would listen. From hell I arisen. The cell that I live in, the liquor and pills are just way too appealing. I am not willing or able to stop. Call up the cops, call up my mom. I got a problem. I am slipping. I think I need God. I'ma be sinning until I get caught in a paradox. I'm breaking out the box. Pair of Yeezys, you a pair of Crocs. Going till my face is tearing off like the anesthetic that been wearing off. First I got a little bit of head, then I got a little bit of bread. Evo ekipa, mali update do kud smo došli. Znači, probušio sam karoseriju, osigurao sam crijevo od vakuma da mi slučajno ne bi puštalo. Znači, stavio sam onu motornu instalaciju sa oba dvije strane, tako da to ne mre iti nikam i ne mre se zgrebati tu na oštri rub di sam bušil. Znači, probao sam spelati da bude ono čim više tvornički, da se ne vidi. Znači, tu sam ufural u serijsku instalaciju koja ima tu predviđenu rupu za neke koja mi je točno pasala i očerafil sam senzor pritiska. Ovo je novi adapter, znači vidimo on ima isto gumicu kaki serijski. Znači on ide tu unutra, to je sve plug and play. Malo, teško mi je s jednom rukom to naciljati. Evo ga. Znači, znamo da je unutra kad sednu ove dvije, kad ga uhvate, ne, ove hvataljke, koje moramo otpustiti kad ga demontiramo. Na njega ide serijski senzor pritiska i kroz to ide veliki šarafić kojeg smo dobili, znači da to sve prime. I onda imamo tu, znači, pipicu malu na kojoj budemo spojili ovo vakum crijevo. Ništa. Idem sad to pospojiti, pa idem potestirati da li to sve radi. Ekipa, evo finalnog rezultata kako to izgleda. Znači, sve smo lijepo prepelali da bude ovoga kako treba biti. Izdubil sam novu rupu, znači nisam koristila ovu nego ovu iz razloga jer su mi tu smetale škare od brisača. Ovo nemojte gledati jer ovo nije uopće od tog auta, tako da to malo stoji tek toliko da mi voda ne ide unutra. I iznutra je sve kak treba biti. Znači čuka je baš sjela ono kak treba. Evo ekipa, sve smo složili, prezadovoljan sam kak je ispalo. Sve šljaka i eto, to je bil mali guide do it yourself za boost čukicu. Nadam se da vam bu ovaj video pomogel ili ako budete imali kakva pitanja gdje zapne, slobodno pitajte na Instači ili dole tu komentar. Budem vam probal ovoga objasniti kaj dalje. I ništa, evo,
Ako vam se sviđa to kaj radim još jedanput, stisnite dole zvonce, pretplatite se na kanal i vidimo se u sljedećem vlogu koji bude uskoro, zato jer sutra idem na stazu, idem prvi put testirati Cupru, malo agresivnije, imam neke stare slikove, neke stare hardove, tako da idem to potrošiti i bumo vidjeli kako se bude to sve skupa ponašalo, a do onda ništa, vidimo se, pozdrav!